Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, selamat datang kembali di channel Corawali Production. Di suka pemeng melok peletu ipasalan na kita sembajangi. Pasal 5 yanan itu hukumul gusli wajib. Hukunna cemme wajie. Nah iya pa jika ngecemme enengi. Iya naritu sewani addo holonge. Iya naritu matta makna hacapae rilalenna parajie. Katawangi katawan tau katawat tau togi katawang olok kolok togi. Maksud togi manie dek togi nasu. Wajib ni iritu cemme maduana masu imanie mau ni tania muna addo holong pada padanna masu manie nasabak nipi yare ga rilainai mattelunna dara ulem pulenna makun raye nareko mappetuni. Nah iya sikura-kuran nai darah ulang pulangnya si eso si weni 24 jam. Ia mua di masoro engi darah ulang pulang ya naritu enang ngesona ya rega pitung ngesonai. Si bawa wenina. Ia mua siegai ganai enepulona esona si bawa wenina. Nareko kurangi darai syukura-kuranai wetuna yare galebiwi pole rise ega-eganai wetuna yanaritu lebinna daralasa. Na wajib ki makun raye pogau pakasiwiang mas sembajang. Maapana dara utenna makun raye nareko mapetuni. Na iya riasenge dara uteng iya naritu dara masue polo rikatawan na makun raye rimundi sokku na asu na anae. Na iya si kura-kuran na darai wet uteng si tetik. Na iya si ega-ega na 60 esona. Na iya tapolurue petapulo esona. Tungke requairo purai rirampe bi istiqra Syafi'i radhiyallahu anhu. Nasaba aparesana imat tak Syafi'i tahu rionroi onna Allah Ta'ala masuk koritu. Malimana emmanae maoni dek muna nasibawai pisha anae di wettu masuna maanenna amatenge rilainai amatenge tau mate syahie dek na waji ricemme yare ga locoe anak-anak masu pole ribabuana indokna rimundi sokku na enau ulenna. Nah dek tandang atuona punai. Purodil gusli. Nah iya perluna cemme waji eduai. Sewaninia napau ripasamang mula tetapana uwaye risukulan roale. Iya ne lapalan niak na cemme apa tarakae hadis maraja. Nawai turap
al-hadasil akbar an jami'i badani fardan lillahi ta'ala. Maduanna dipalebangi uwaye iyamananna lahiranna tubuhe endenge batenna bulu-bulue. Iyana lapalan niat na cemme nareko masui manie nasaba nipi yare gari lainai nipi nawaitul gusla min khurujil maniyi fardan lillahi ta'ala. Iyanai lapalan niat na cemme dara ulam pulange nareko mapetuni. Nawaitul gusla nawaitu rab al hadasil akbar minal haidi fardan lillahi ta'ala. Iyana lapalan niatna cemme emmanae nareko sokko ni asuna anae. Nawaitu rab al hadasil akbar minal wiladati fardan lillahi ta'ala. Iyana lapalan niatna cemme dara uteng nareko mapetuni. Nawaitul rab al hadasil akbar nawaitu rab al hadasil akbar minan nifasi fardan lillahi ta'ala. Makoniro pasalenna cemmede. Selamat jumpa kembali di pasal hukum wudu. Koniro dolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.